आपने खान बरा इधर सिस्टर की ना का आसे अपडेट करी दी बी कोई ना गोवा करने करी दिया आसे इधर सिस्टर होले तो रेफिल हॉस्पिटल दे आसे आरो इनका अपडेट नुकुरी दिया करने I'm so sorry मोइला फोन होले तो खाली सैटरडे दे इनका बाय सैटरडे दे बाहर करने आपने खान ऊपर फाट अपडेट करी रहे न पारे इधर बा पिया न बा बिदे गुना चनाई दिया आसे आरो पुसाबी किमान आए से की हुई से आपने खान ऊपर ट्रांसपेरेंसी दिखाई दिसे अकाउंट नंबर भी डाल लगा पापा लगा था कैसे जीपे नंबर भी अकाउंट नंबर भी आरो किमान आपने खान दिसे इधर पुसा प्राही ताकन इनका ट्रीटमेंट दो चाहिए आसे दे गुना रेफिल हॉस्पिटल दे दिमागो दे एडमिट करेना आसे आपने खान विजिट करूबो सबो प्रॉब्लम जैसे बोले तो आपने खान तदे चाहिए ना प्रेयर होले भी नहले दोका पुसा होले भी पानी बोतल एकता होले भी दिवो पारे दे गुना दो जानाई दे आसे इधर सिस्टर कुंदु हॉस्पिटल दे आसे सीता मोई गुई दे आसे ताई रेफिल हॉस्पिटल दिमागो दे इनका आसे दे गुना आपने खान ऊपर दे गुई दे आसे ताई मैं लगा व्हाट्सएप दे इनका फोटो खान पठाई गना आरो ताई इनका मोई का फोन करिसे रेफिल हॉस्पिटल दे इनका एडमिट करी गना आसे दे गुना मोगे इनका फोन करिसे फैमिली मेंबर्स खान कुनबा मानो खान बा कोई आसे इधर सिस्टर लगा लाइफ अपोर्टेड एकदम डेंजर एकता आसे ताई लगा कि किले फोकस न करी ताई लगा किले इना ना आसे ट्रीटमेंट चाहिए ना जाना नहले कुंदो हॉस्पिटल आसे दुकान इंक्वायरिंग करी गना कोई दिबिना ताई लगा लाइफ अपोर्टेड स्टार्ट करा बिचिरे दो इना गियान मगे इनका कमेंट्स मारे आसे तो इधर कारणे आपने खान अपोर्टेड मोय गुई दिया आसे इधर सिस्टर होले दो वंस अगेन रेफिल हॉस्पिटल दिमागो दे आसे दे गुना आपने खान ऊपर दे इधर पंचायत दे आसे कुनबा मानो सिस्टर ऊपर दे लोक पावले मन आरो मोताब करोले मन जानो होइले दो लास्ट टाइम लगा वीडियो दे ताते साइ गना ताते लगा नंबर लुइ गना ता ओसो दे ना लोक पाव पारे रेफिल हॉस्पिटल दे ना पाइ जाबोले आसे तो इनी ताला नंबर ने पाले भी बाय चांस डॉक्टर खान दे इधर पेट ते काटी गना पायखाना खान भी पेट ते काटी गना इधर नारी खान ओलाइना इना कुरा सिस्टर कोनाक मानु इना उसे बोले तो जानी जाबो दो कारणे आपने खान ऊपर भी इधर पंचायत दिया आसे आरो आपने खान लगा पुसा ब्राही दाई इनका दिमागो दे दो चाय जा आसे आपने खान बातिया लगा पुसा बा आरो दाई लगा लाइफ होले तो एकदम डेंजर एकता लाइफ दे इनका आसे किले बोले तो आपने खान साव पारे येते प्राय पायखाना करे आसे आरो एक्चुअली दाई लगा की नागा होइसे बोले तो आमी खान दे दो छिंदा दो पाइगनाय जोनाम बारम दे छिंदा पाइगना जोनाम गुरि होइले भी दाई लगा खानदन मानु खान बा कुनो बाबा कोहाय सबके दो आरो दाई खान बा कोहाय सबके दो दाई के दो इधर सिस्टर के दो निजी दे दाई लगा छिंदा न पाइगना चावले ला बकोर छिंदा न पाइगना इनागा जोनाम पाइसे इना गइसे तो इधर ला सिस्टर लगा लाइफ ऊपर दे आमी खान प्रहान आबाया करि दिबो इदाबी किमान जुमरा आमने खान मोताब करिसे पिसि गुसि बारु जानाय दे आसे आमने खान बा मोताब करानाय बोले तो एक टका भी पावले चांस थाकानाय आरो दाखान दिमाबो दे सेकेंड ड्रे इनागा चावले भी चांस थाकानाय गुसे दाखान बा गय सबके तो आमने खान बा एक टका बा किमान तक मोताब करिसे इदु बाहि दाखान दो इनागा दिमाबो दे इदा ट्रीटमेंट लुइ आसे दे गना रि ट्रीटमेंट आमने खान ऊपर दे बिदु कुइ दिया आसे मैं उदाय गई थाके मानु के मोताब खुरी दिया तो निजो लगा मन खुशी बागन इसोला नाम दे किदा मोताब खुरी दिबो मानु के इदु होइले दो आमे खान दे हेवन दे पाइ जाबोले आसे इदु गारने आमने खान भी कुन दे होइले भी खाली मोला वीडियो एकला के न होइना आमने खान कोन ला वीडियो दे होबी नहले दो खाली वीडियो एकला के न होइले भी निजोला खोर ओसो दे नहले दा अलग जगह दे ना लोक पा तो पायना बाखान गेरे निजुला पॉकेट ते थाके चले रे निजुला खोडे खालो थाके चले रे एकदा गाप नले एकदा थाली खेलाई जारे किटा भी लॉस न होइदे गना आपने खान ऊपर दे वीडियो शॉर्ट ते भी गई दिया आसे किटा भी मानु दो थुन आसे ना किटा भी को न पारबो आमी खान किटा लाइफ ते किटा भी को न पारबो किले गुले दो आमी खान दे दुनिया दे हर किस्म नुदुन चीज ओलाय किमान नुदुन चीज ओलाय इदु निसा नुदुन सामान लबले मन जाय नुदुन गारि नुदुन खर नुदुन स्टाइल दे बनावले मन जाय इनागाला टाइप आसे होइलिबि फाल थाकारम दे मानु के आकी दे कोआनस ना एकता ग्लास वाटर नले एकता थाली ना इना खेलाय दे गिता भी लॉस नय एकदिन द आमेकान किमान डिसर्व करिसे इदु भी एकदिन द दुनिया दे छारिनाय मुरि जाबले लगा एकता आसे आरो
edu sister hoile ro tai laga ama do muri jai chukise tai laga ama bi nai baba da ase hoile bi baba do khiti jai guse aro tai laga phai khan bi ase guse to enaga be ishi do pa laga family ekta laga ase tai laga baba bi khiti ja laga ase aro edu sister osode enaga lok pa do ekdam na place bi ekta bless feel gurise amne kam bi na bless feel gurina pawna bhapna gure ase kile gule do kono ba do bhapna bi gurina thakibo kile hotai theory di video laga ponai na guna bi bhapna guri thakibo hoi moi ge bi sade khan lote no ala alag video khan bi ponaule mon jai ase enjoy guri gina na bia line den hoina na ekjon show guri na no alag alag vlog khan jaga khan bi apna khan opore dekhai dibole mon jai hoilibi moi ba bisari gina jage hoina tai khan ni moi osode inaga bonai dibi gina every Saturday de moi laga time inaga booking guri loi ina hoa garni yete apna khan osode inaga video khan de inaga ani daga ase to edu sister hoile do ta khan laga Ayushman card khan bi use kuri dise ina guise ami khan bi jani na ase Ayushman card de khali allowed to 5 lakhs inagai ase to takhan ba goise to edu Ayushman card khan ida use ni korun na ase na enagi khan bi goise ekdam monduk laga ekta ase to edu sister laga life opode ame khan prahana baja kori dibo prahana opode ikubi nai edu ra isor ba ame khan de dunia de chonam guri dia ro tai laga missing kam guru bole karni chonam guri dia ekta ase missing kam de hi tade sob include hui jai kile gule do manuke moram baji kura laga tai laga phal tai laga kotha spread kura du hui jai na ekjon moram gurubo ek biya rasta de ja phal rasta de anibo tuk paikna thaka manu tuk pabole ni dibo rasta dekhai dibo kandi gina thaka khan kanda rokhaule garne try guri bima huina thaka manugan opore pema bhau guri dibole try guri ami kan ena laga life ekta ase to amne kan bi bisi experience kuri gina ase to amne kan opore bi short te moi idu kan bi ani dia ase aro in case moi laga Instagram laga naam bi amne kan opore di gina ase awang bor meng gui gina aro Facebook page bi awang bor meng gui na pai jabole ase idura amne kan bi moi laga Facebook page te aro Instagram de follow guru bare dade ba ekjon ki laga line de hole be communicate kro try gurbo dade ba ekjon ki laga type te ase kun bima hui gena thaka kundu jaga de ase ki huina ki hoise idu kan bi tithyo khobor jane bole mon jaise gole ro amne kan moi laga Instagram de ahobole pare Facebook page te bi aho pare guna amne kan opore gui dia ase aro ahobole laga din de bi ki hobole ase ne jani ikubi ne jani moi pusung din la video de bi kuise amni do Saturday de phone bar busy thake kun lote koi thake na phone gurile bi busy bhai na gian koi thake kono ba khan holibi kida bima manu khan do moi ke phone guribo tai khan la testimony gobo busti no la alag family condition khan ena gobo ena goi gena moi tate ena ga busy hui jai holibi koan isna takhan lo de kita khotam hobo apna kan opode aro moi call back to guru try guri call back to guri di apna kan opode hoilebi idu enaga hui jai khali Saturday ekla ke phone de enaga baina idu garne apna kan opode bi idu jana dia ase idu ba update kuri chogole khali Saturday de enaga update kuro bare no le kita ba hardly ini alag occasion no la alag kam thake chogole do phone enaga bai jai na itu karne itu ramdere moi amne kan opode update kuri di nole alag video update nu kuri lebe ni moi live te ai jai nole de Insta ke ai jai ina laga type te amne kan opode khopor ina ga bongchai di thaki to amne kan te kui gena ahan nisna apne kan bram sabuk rin ahan nisna edu sister de Dimapur refill hospital de asate guna amna kan opode short te chanai de ase ida prayer modap ta kan lucky asu gise to apna kan opode short ani dia asate guna chanai de thank you everyone, God bless you and love you all, bye bye.